Obwigiro bwakwa ntuku ya kuyu ya Jumamosi nitete na mbere bwega na ingukugwata ogeni kiri nteto chetu cheru thaa mugwanja narua iri tariki 11 mweri ni Jua mbere mwaka ni Jua 2025 mbita Maureen Kinya tukiambiriria nteto iji ni ati Virginia Miriti wa Rwang'irwa uriti ngugi bwa mwingi kaunti ya Meru ariuga kaunti jino itete na mbere na kwithirwa ikiandikana na ati kiambia thirwa atina mainya ja kuregana na untu bubu nkurukine thiritwe agitaririria kinya mitambo yao kethira ni angaratanitwe ni betete na mbere na kwithirwa bakithondeka mitambo iji yao. Wandikania jandene kaunti ya Meru batongirete mukarikiti wao na ndiba ciumiritie na kuwa gitumi kiao gikuthoba gitumire ngugi bakiwa kagitaga karaja ikutute kwino batu bariti ngugi na batumbite kuthoba kiandikwa ngugi ile ambondi ne kinyire kumake decision ya advertise nonto ura mumero are akumenya sibitari cieto imwe ni cingi nonto bariti ngugi bara beberere ngugine nonto bakwethera bamwe ibari sainere bange ibari taire bange ibakwire na itomibira binge bibinge na igitarere nene totombo gita replacement yetu anya turia department yetu ya agriculture kuma mwaka devolution ireja mwaka jwa 2013 totomba kugita replacement ye bara beberere batigi batomba kuritera wananchi betunguke o no ugo karike department ya water na skuru chieto ibuije sana kwe skuru chiena twana tote mwarimu akuritana kirasi akiwa gitumi kiao nyakingi kakuthoba gitumire ngugiji ni ati kuna budget ekurukirwe na mwaka jo tukiambiria county assembly ya Meru ngavana wetu wa Meru na control of budget bo ndi bakurukirie budget na ke budget yeu ikwajanirwe milioni igana ciandika aritinguge basibitare kwajana milioni 90 chiomba kuandika arimo ba ICD kwajana milioni 8 chiomba kuandika department ya agriculture na kwajana milioni 7 chiomba kuandika aritinguge ba department ya water muno nandi agitegera murigo juria njukirirwa ngiro gimoba mwiri ndakuga kwena gitumi kimwe kira kiratumira tutumiria twanya tu kwena shortage nene nonto boy gitare nene riria anto beberete twanya na bate ugitora replacement ta sheria yugaga daktari umwe abati kuona aje ngiri emwe lakini Meru ra gukari daktari umwe ariona aje ngiri 11 magana 761 kaire example inge nurse abati kuona nurse umwe abati go serve patient magana jana lakini ora gukari Meru nurse umwe areritera patient kana aje ngiri emwe magana jaire che magana jatano che 12 kumanisha ngugera bainayo batiumba kumerita nonto bwa kwa overworked kana kumba kwethera bari ritango ge times 4 era babatikorita na ituije services iteja na ke mwananchi gukari ora gukari nande mwananchi atetheka nonto kuombeka mwaji atekinyero daktari mwaji atekinyero nurse amana bubu nandi ibetete muno bakirotera kiambia theru uraba kugathu na rutha inyarwiku rakwarire mantu jawandikani ndene county ya Meru county secretary wetu daktari kiambia theru igoro na araugire noe ubati kuandika auga county public service mbondi bari waziri bautu kwenda go state turi independent toterungura waziri no riko toterungura la chief officer no riko nonto office ya kiritorere independent consultation ira twagititere na kinya out of kwenda kumenya nini cha department ni riko tika kinya katiba yuga tugite consultations lakini nonto bakwenda kumenya imbi department yekwenda ira twa consult chief officers na tureoria kiambia thero na thome sheria na ibathome berese ngavana sheria ore karaga ibatie kumuthiurunka bakiaragia mantu jara jateo bakiwa keja kwithwa na uma na bwiri kuja na watho buria bukumwitikiria andike kinya muntu mwe atwa athome imbi wa batikuririta kuringana na sheria ora ciugaga na ethira gwe section yugaga no batikuandika na twire ni iriko twinde tumithome na tumimenye untu batu twa ingugi yonde na powers katiba na ikware na gitumi ofisi yewe etherio independent members bambondi baritanguge miaka 6 kuringana na sheria na ote umochi eto tamwewera thira lakini tutore na magamba
nonto baitumibire mtu onde omba omenya bwaka mtu akwenda mtu owe atonya kana itumi bingi lakini batwe na atwe bwake departments ira nyingi itwe tubangite kurunga maimara nonto tukathikira siasa na batwe totea siasa muritinguge na muritinguge omero atetetheka onto twatumirwa tugita injustices kebo mwananchi atetetheka utubwira kwina shortage eu na ndi twathikira rutere rumwe katumba kuremwa kurita ngugi iria katiba etwete na twakiritirwe turi independent tubati kurita ngugi tutithikira ntere yu nonto musiasa na a professional batiumba kurita ngugi umwe na nonto bagitumiki kinandi baugite wandika ni bugeta na mbere ona kinya kithura kwa antu batonyerete mitandao ira yutumika bakitho bakimichokia na kinya kongera kanya atukwenda kwira amiro aria bari bara bakumba kumeka applications ibendede kugita applications direct ira cia advertisement yere cancel ndi mbondi ne onka ina inye kwandikana iti cancel te advertisement yeu bara ba togete ba to media ba apply kukurukira system yetu ne irombire kwa hacked dai batiomba ko apply atuko baromba bendera kwithira baina omeria betera kindogo nontu ituko account on how we can restore back our system kenda bomba kujuriria twanya ture na system yetu yendera ya operation kuritangugi tukabamenyithia na tukongera ndenderaini ira turekite kenda mtu ondethira ina kanya kagwa apply ngugi obeto ba ICD bendere kureta applications cia office yetu oria advertisement yugite bakareta manually Muthuri Muriuki wari weekend mutirijwa kangangi. Rais William Ruto ne akinyete nthigurune ya Uganda kiri kigomano kia African Union Extraordinary Summit on the Post Malabo Comprehensive Africa Agricultural Development Program neo CAADP. Kigomano giki mono ne kiama rais banthiguru cia Africa kwithira bakiariria kuthiria mpara amwe na kinyokia nthigurune. Nabo arimi banini bakawa rungu rwa ngwataniro yao ne bethiritwe bakiuria thirikari kwethirwa ikibakinyithiria mboleo uria kubatere bubone kenda gutigiririra kinyabo ne bakwithirwa bagiukirira ndene ya urimi bobo. Anthony Kathenya ni agutumenyithia cio. Arimi bakawa gutukira nkiamia ya kubalonga mere National Coffee Cooperative Union lino baluti thirikari kwingiwira ni bwayo bogutigera ni bakona mbolea maguri mande. Arimi babalu bakiuria thirikari gutigira mbolea no ne kubakinyira mbere ya mweri wa iri mwaka uju kenda ithiro ya kiguni kibo. Thirikari ni ugite gacwira murimi fertilizer na ikio tumana aru no ntu January tumiririkania fertilizer ne ja mapema ni kenda murimi ethai nayo by February tu bagurira kaoro kumba kugura agure ni kenda mbure kiura kwira arabeka era fertilizer kenda bekira fertilizer na yomba kweyo batethia bekira fertilizer mbure kugituka ka mbure kuthira murimi atetetheka na fertilizer yake gatwika yotheri. Kulingana na nkiameno itagalelele ligatigira maketha ni makuongereka na ligatethire twarimi yake ende na thirikari kaguneka production igaitia na thirikari kwenda gweta igatetheka chu tuguo murimi agatetheka na thirikari kinyengo etetheke mwenderie ne yokawa. Arimi baba gutukira nkiamo ino ni baruti thirikari kuthina mbere kwiyumia kenda gutigira thukuja kawome ni kuongereka. Thirikari etutethia kawa komba kwendua ome, that is national ndeguro cia ome ira ikaja kugura kawa direct na kato kwendi the auction murimi agwatania sales ijiri ikamutethia nonto kumweza kwa direct akagwata mbeca ibega lakini nonto thirikari nione na mbeca ri na ni kumenyera murimi ntukuromba ni yumagare icio ayuguri beja bagurira epotugurire direct. Ephantus Majau
ule no mwikari twa Meru Central Coffee Union ni athiite na mbere na kuria Meru kuthi na mbere gucokera kiro urimi bwa kaoa batino kiri no bweku akiongagira kuga mwaka uju ena wetikio thokia kaoa ikabwa nkiroki twekera murimi twebera kaoa kaina mbesha na kaoa nebe atonya kaoa ne bakaumaku na for example kizaka ndia mantu ya naku in Meru mpanga hii kaoa ka twendetie 90% ya society chionde ila twendetie kaoa ati barete marija kuma 90% arimi barete 70 to 95 shillings per kilo neto kwa na mbesha itoki to compare last year. This year we have improved tremendously na neto ko hope kuthithia bwega this year ko to kwenda murimi akaraka wene na kawaka na kona ndeka ga ipuro ka bonde ko bwega nikendo makona mbesha ya agakenera nuntu kaoa ketha kilo na ukinya 70 shillings mundu ena kilo egana murimi kiyawa ngotara no kwa mbesha gano kona okinya kilo cia kungiri sekta kaoa turuga thirikari tutetherie na jurira mutuguteria murimi agitaburi atonyerera ikabua na arimi bakona mbesha na jana ndere ukinyora arimi bakira kurima baikira mbeji yao siwane atongeria ba society bationa mbesha no ntumbeji onde jia kaoa kendua brokerage yo bariaga barabare mbesha bariaga DSS na DSS eliaga murimi directed through the society ekare antobo bange de mera de brokerage kutebo bagwata mbeji ya murimi society kana ngorire jiao murimi anengorire jiawe na kinya twinge tukenere tagaria riu kuma muji muneno Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya Heta na mbere kurumira nteto chietu nchokerete nyuma kagita gate kuraja nkumenyithie nteto nkuruki Karibuni. Hii ndio bed ya the best local entertainment. Sitakubali ukalie kiti cha umiliki katika kampuni ya mume wangu. Tell me where my money is and I'll make this quick and painless. You don't know what they do to girls like you. I think it's a very unfair. Nakujua vizuri sana. Najua mdosi wangu vizuri sana. Hauwezi akakuandika kazi. Gemi ofisi ya kwetu kia kinande ya gutigia na gukumbithia kurita ngugi yaku gukurukira Victory Furniture. Igurire itibia geni kwambiriria ngiri 3,500 na metha cia ofisi kwambiriria ngiri 12. Aja Victory Furniture uri na mithembe mingi ya mibangire ya ofisi iria bangani tukenda gutigira ngugi ni kuritora kubatere. Wenda itibia ofisi kana ergonomic office chairs na office sofas uri nabyo mithemba kathumba gutigira ngugi ni kuritomori jute kunoga. Nko mukaribithia thini wa ndukene yetu ya Victory Furnitures thini wa Greenwood Mall ni twendagia furnitures cia mithemba yonthe cia ofisi nko mukaribithia muinde riongera Victory Furniture no thongomio ofisi yaku turingire thimu gukurukira 0748578516 kana uturiongere Greenwood Mall. Victory Furniture, where comfort meets style. Ngukugwata ugeni oringi kiri nteto chietu cheru thamu gwanja ngichokera na nteto nkuruki Teran Mwenda uria ni muthaka utinang'ina kana kinya itheno onanitie umbani bwawe kiri KCSE iria irikite kwithirwa ikirekererwa nyuma yawe kugwata grade ya A aria nkuruki ethiritwe agitariria maitia na mena majara ethiritwe agikurukira kagitene karia ari cukuru. Iriro iguri agikeno methori iguri akotheka akiaragia methori magetiga de class 6 nilio mamua kha
ambile o pass leo ndio kuja lolo mono leo keu ona nikyo kila gintu kiambushire muno kiaragia methori magetiga muthaka Teran Baraka Mwenda ariuga gwe agwatite ndute kuma cukuru ya nthaka ya Chogoria kenda gutigira gutire muntu ungi mucii wao gatoturo taburagi na tere oturo nuntu bwa ndwari kambuge dream yakwa niko tuika ndagitari ntinkenda khona tungi agekua nonto bwa mulimo leo ndenda kogeria muno tuike ndagitari bombe gutederia anto babalaru na muno family ne yetu Mwenda ariuga gwena mathina batura baria chore mathina manene mara mamwikagira inya nkinyari cukuru Mwenda uyu agwatite namba ya mbere na gutuika murito wa mbere uro gwatite arama yeguru Burundi deni ya cukuru cha kaunti ya Tharaka Nithi akiendaga gutuika ndagitari riu tika tugukunguira gukuluka kwae ni araumbire gukuluka wega na ye ya itethiri na twe family na community ni tukunguirite gukuluka kwa mwana uyu nuntu arari mwana mwathiki muthaka Mwenda kuritwe nujuwe uratere mechiria atari na muciari nkinyo mwena umwe wa twana kithumba akiri gicigo mbunge kia Mara bara batethekete imbachari cia mwanya cia gicigo mbunge kia Mara kenda kumbanithia kithomo kiao riu nindaumitie ndagwata A- na ngwite result yu ndigire nkole akwa ndakena muno ni gutuika kugwata kile ona ni ndendaga na personally ni untatuika disappointed. I'm very happy with myself. Tiga Mwenda nkinya muthaka Curtis Mweti kuma mbari cia kiriani kiri gicigo mbunge gwa Giki akuritwe nujuwe wanwe ura watere mechiria gwatete arama ya ndute ariuga gwe akaya kwandikwa atuika mwarimu akagurira ujuwe kakari nkarora kosi ya walimu nikenda ndandikwa mbumbe ku ndaona kamushara kau nkona mbumbe at least wakira kanyomba kega na ngayatwa kainya utore tumaisa tutwega utena itango tumaisa twena murio tukithikagiria aritwa mwanya bara batethekete na kigina kia mbachari tari cia withire kiri gicigo mbunge kia Mara Mũmbunge Kareke Mbiũki ariuga na kenetwe bunene na aritwa bara baruthite bwega kiri kigerio kia mwanka muthiru ndeni ya gicigo mbunge kia Mara na ikeno giakwa muthenya juju mundu na tugicerekia resorts ana baingi ba moso ba Mara constituency ni bala beneficiaries ba mbasari jitu special basaris na mbasari ngitu ya kawaida na ukona ni baurite na twina very good case examples mwena bobo Mũmbunge Mbiũki nonekanite kuthurua na ari na mechiria mamaingi guru ria cukuru imwe irigwite nthiguru mpu kiri gicigo mbunge kia Mara kiugaga cukuru ino ituraga igwatiritwe kagitaga former principals baba ari wiru twile a shining example ya one day secondary schools but unfortunately kagitaka land localization yejire tukenaleterwa alimu bala batina connection kana bala batikumba batina connection tuona skuli yetu ne anditrolietire raija unfortunately the best grade ila tuone wiru nisi na baingi mono bagwete grade D- na hii kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi Nkatho cha mwanyi kugwatanira na bao twikire nteto cietu ceru thaa mugwanja ita na mbere gukenera mibango ndene ya Weru TV ngakwenderera ntuku njega mbita Maureen Kinya.